nyendetwo muno ni andu mostly twana ni tondu ni mendaga kuhakana ni undu wa birthdays ogethie kako hani so ino itawo scraper ni egututeithiriria kulainisha ikoro smooth kuri andu maugaga ati andu aria marugaga keki makorwo na indo cia mujengo na niguo tondu ri ngina gaka ni gatumagirwo mujengo gatumagirwo nako kugo kuruga keki no tagwa kanyumba kwina keki ya fondant mostly indo ciothe itumagirwo mujenga ni ikoragwo ho taruhe handu ndathite ngiona hena brush ya kuhaka rangi ni tutumagire ngina icio tondu fondant ikoragwo ta cement wa scrape ni wonaga handu harenda kuongererwo na niguo tureka tukongerera cream haria haroneka ni nini kogo no ginya ukorwo na the right amount ya cream nigetha ndugatuke wa gucoka hari ringi guthondeka cream ringi okay mix yaku ukamix gina hena ka extra kanini ona yatigara ndithukaga bata ni umeige wega na umeige handu hena heho gina ugiuka kume mix ikoragwo yumite handu heho-ini kogo wamigura ukamekira fridge ugacoka ukakumix tondu ndungiuma nayo nduka uke umixite ndinginyitana no muhaka yume handu heho-ini undu ungi tugwika ni ati ni tukuiganania haha iguru hatuike smooth gaka ni gatambaya gaitu gakoragwo kahehu gakuhura gaka gakorwo ge gatheru niguo wacoka hau wathio rita rimwe ri hagakorwo haigananite wega ugo no nginya ukamba kahura na gakorwo ge gatheru ndungi tugwika ni ati ni tuguthondeka keki ino tuguthondeka nayo tu lines niguo twekera drips shika flow wega ikaumira uguo tugucoka riu twekere drips niguo drips citu cioka haha ri cigaitikirira wega rucio thi cikurukite wega ni tugwikira drips citu na chocolate kwina ni chocolate ya ira mundu aguraga supermarket kwina chocolate ya kubake kuri ya white na dark riu ino ihana somehow brown nurona ihana brown si black ya logo yenu ikona black na brown brown and gold riu nike turenda gwikira brown na tucoke twikire gold niguo turute thimu yanyu sawa ai riu tuguthondeka tu drip twitu nyukuna ura turaikoroka wega tukingiraga turaini-ini kugo koro tutinathondeka tumiraini tu ndingikuruka wega no ingikuruka straight but tutu ni turutaga ka effect gathaka kugo haha kuthondeka keki kufataraga tu mundu gukorwo na skills na creativity yani ukorwo we active chocolate ino ni koragwo thaka ona ukimiria na riu nona hindi ria twamaikia fridge ikoragwo igutwika ka crunchy ona ukimiria kuigwa ni ga crunchy kaundu gathaka tu ai so drips ito ni ciagera ni ciaumira uguo niguo ciaumira drips riu ni tugwikira effects tukwamba tuthondeke rosettes niguo tuone handu ha gwikira chocolate na the gold so tukoya
eno etagwo piping bag na ina nozzle so leo tugwikira cream itu haha nuko ndikirira na gaka uguo kira hau leo nozzle eno haha thini ekuruta effect iyo ya flour o tura tuonaga tumahũa twega hai wow Kuwa niko koragwo na different shapes ya nozzle. Yeah, ni ikoragwo different. Kuri gina ya nyeki. Irutaga effect ya nyeki. Kuri mahua different. Kuri kuruta leaves. Kuri kuruta roses. Taisinona ne roses. Kurali ni kuri different flowers iria cingiumira na gina nozzle ino. Okay. Kuwa kuraringana nikio urenda. So after that, nitogwekira chocolate bar na nitogwekira gold coins na nitogwekira pearls. So ici nicio cietagwo pearls. Ici nicio cietagwo gold coins na nitogwekira chocolate ino na nitogwekira gold dust. Tukumehe last effect ya gold dust. Ate ishi endo chocolate re ne ukoro na goldish. Ni kumeta gold. Kogo kila kendo turekira haha. Nige kureo. Nige kureo. Nukudeithia na thani imwe hau uguo. Na kahiuke hau uguo. Kanini kako. So ino ni normal chocolate. So kumetumira ku decorate. Ntodo ni twa hutie indo nyingaingiri. Ni wega gwikira na gloves etodo wa hygiene. Ino do wa hygiene. So tukumitinia kidogo kidogo. Niguo tumire handu haingi. Chocolate tugwenda yumire na mwena uyu wa white. No ni tukumikira effect ya golden. Yeah. Kogo decorate keki kuringana na uria customer arenda. Kuri customer kwenda yake ikoro na gold. Ikoro ikiro indo nyingi. Ni kuri gina keki ici cia twana ciroka cina tutuni twa cocomelon, the latest cartoons ciria ciekwo na ni turathondeka ciothe. So ici ni pearls. Ona cio no cikureo. Ona niguo ngwenda kuria. Ici kuri ici thiete kuhanana na tobidi. So tutwekirago nguo-ini. No tutu ni twa kureo. Kogo thini wa wira-ini waku ni uri wakorwo tio keki ni client na ukaremo yani ugakorwo nduranyitana na uria client arenda kana hihi ukahana tongika ati toteneka uria client ekwendaga. Client uria nyendete na client ndimwiraga aikorwe na bisha specific arenda ikorwe ihanaine na keki yake akadumira yo kana twashare idea uria arenda keki yo yake ikorwe aikorwo ndidamu understand no muhaka make sure ni damu understand to my level best ngamuonia bisha cingihanana no guo arauga niguo ikorwo tutiranyitana ri ngamwethera idea ya
a photo of a cake. Ere hanini no gwarauga. Kogo no muhaka tunyitanira client muira ndugite. Niguo ndingimutwarira ndakauge ati ndihana-ini uria arendaga ti uguo arendaga, so no muhaka tunyitanire muira ndugite. So ici cietagwo gold coins. Tugucikira haha turetha theme ya gold. Niyo turekerera thaa ici. So tugucoka thaa ici tuku spray gold dust. Niguo tugie na effect twithie kiumiraga ya brown and gold. So haha thiini twina gold dust. Gaka ni gathite kuhana karia kahuhagira bobo. Kahuhagira 5K. No twina ga keki. Gaka ni ga keki. Ndirenda no kunyitire. No unyitire. Niguo tugie na effect ya gold. So boko drips ini ici citu ri ni tukwenda cicaine gold. So ni tugo spray bado. Riu keki ikinya kugirwo ni koragwo rutiro wira muingi toyo. Tondu ti wira uguo muhuthu, no muhaka u concentrate uge gina o attain kiria client arenda. Na theme ciake cia kara no muhaka umuhe o deliver. Kogo tuge wira ndukagwo wi kuruga, wira ukoragwo wi kudecorate. Mostly wira ni kudecorate. Tondu kuruga ona maria maingi kuruga nona uguthondeka alafu wikia oven-ini. So effect yetu imetokea ya gold na brown. So haha gatakati ri no riu haha gatakati no choose kwandika ritwa ya client. Okorwo ni happy birthday uandikire hau. Okorwo ekwendaga yake andiko haha thi. Tugatumira board nene niguo hage na space ya kwandikira haha thi. Kwina keki korwo ciandikitwo haha thi, haha gatakati kwina cia haha side uguo. Nyonaga hena ingi cikoragwo ciina mbica. Kwina keki, kwina mbica cikoragwo edible na kwina mbica itariagwo. Kwina ici ingirio na ici itangirio. So kuraringana client kana arenda mbica ingirika kana itangirika. Na ciothe ni tucionaga kuu gwa cake shop. Kwina printer ya keki tita ici ingi cia printer ingi ya office. Kuri ya keki ya indo cia keki. So effect hiyo niyo tukwendaga gold, brown and white. Yes. Riu tukurekereria na tondu tutikwandika happy birthday. Tukurekereria na effect ino ya gold. Ni keki to ni yagira na ucio ni wira mwega. Tukirekereria ni tugukorwo ndenda utwire kuria mundu angenda gukuruta angikona ko na angikona atia. Mwiroreri wakwa ithu tukoragwo haha bypass ya Ruiro next to Kamakis, Eastern bypass ya Kamakis niho tukoragwo. Na duka itu ikoragwo haria Rainbow, next to Rainbow ama Zitech University. Hau niho gutukora. Turugaga keki ciothe cia hiki, cia bridal shower, baby shower, engagement, birthdays, keki ciothe, any kind of cake ni ugutukora hau na nitugukurugira kuringana uria ukwenda. Atire ndo ngiguga ngani thengio muno ni gutwita riko-ini riri yaku na gutuonia kuruga keki. Mwiroreri ni twakinya mwico wa gipindi. Ngwihoka
ni watuika wa kumenya uria ungituika wa kuruga keki na kuria ungiruta Chef Grace gina kiumia kigigiukite ndakwendithiria kiumia kiega kina ugima wa mwiri ni thengiu muno ni kwirorera. Muthingi ni hindi turawamba nona tukiwambaga ndi haha gwikira uira ati muthingi uria turamba wihandite ka ta ihiga ria nyaigi. Nyitanagira nanie muthoni wa Wambugu thiini wa tabarira ya igaguriro guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema negeka na ngomia kene wira wa diraga na goko na yote nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki hare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi.